si me vina ma le fa tai lo ka te pa le nan tai tai mai lo to so lo so ma to vola a ta tu fa ta ni te mai tai lo me aso te pa la lo ma le ava ma le fa lo la mai la ni tai
Whatai mamau a sau na tāwe le tōle tamale, tōle ano le tōle anansa. O pōtu mātou no whanau. Le paia mai sau sei paia le ana lena. Tātou te patipati le anana whawhakai le anana whamalo. Ao tātou no mai tātou te mori taurana mo le umani fō le a whawhakaina. Mo mua lama o whātunou o tātou tua. Le e fusinoi tātou malalama patasi le nei taurana ona o nā lema o ia o le ringo le tuetu. Mo foi ona o whātunou le au whaingaduena pe oi le stala le nei. O tātou poto i o uso o si taurana. Pāpea le wasena o ti apuno. Sungai whawhenaina mo Latu whaletua, e nuo le tua, pa malofa kutai le rei ase, o tātou poto ai, tātou te si whātasi le biinga ma le anana whākutai, i lo tātou whāu le langi, o mawai le rei ake no mātou o pie, tātou te mori mawai le loko le tua, o le a whāpai aina i le rei ase o le ala i le whanau nei.
It is a great honor and a great privilege for us to gather as a family to celebrate the love of these two beautiful people before us. On behalf of the two families, I welcome each and every one of you. For those of you not of the Catholic faith, I extend a warm welcome to you. On behalf of my brother priests, the deacons, the reverend ministers, and their good wives, we gather united, as one to celebrate God's love for each and every one of us. And so welcome to each and every one of you. Dato si fatasi nei failoma le manmalo le tua lona malo i le sua le tama malealo maleala paia. Ia fatasi le ri mauto. Ai le tuminga le pena la tato fai na taulana i mua la na tato fatulo. Dato fa maulalo i le tua i o dato semo dato faimaina te lo tengo ko i o dato moto ai tu fina malo le tua le ana mali pala pa uno cruse mo oi ma ai mai se fa na dei o te kala wat le ava ma pa lalo i lu le tua i ala lala mai lalo i nei tai i nei fonga. Ia tātou te talo. Le tamau e whaia le pia nei na whāu ngāhi na whainonga le aloko ke riso o lana e Palesia. Ia e whākaponga mai i la mātou te talo. Mo le ākapine nei ma le ātani. O le ātautua nei no la aloko i le tasi le isi ma le whātua i la upio.
Ie whātino ina no la te alokani upu mami o da yasu mo leo lana. O la mātua o lena lea e aratu ilo mātua o lio Iesu Keriso lo walo. Ua soifua o ia mo kune whātasi ma oe ma lalo pio le māwhatanga ma le anana pania o le tua e totasi. Mo le whāwabau lava. O loai wholofolanga ma le tusi o kenise. Mātua, na whaia e ia o i la ua. O le tane ma le whawhine. Ona whetalai ane leo o le atua. I nā tātou whaia ia o le tangata i lo tātou whaatusa. Ia wholinga ia i tātou. Ia pole foi i la tau i ia i le sami ma manu whelelei. Ma manu vai whā, ma le lau le ele uma. A toa ma me whetulofi, uma e whetulofi i le ele. Ona whai lea e le atua o le tangata i lona whaatusa. O le whaatusa o le atua na ia whai ai o ia. Na whai e ia o i la ua, o le tane ma le whawhine. Ua whaamanuia foi e le atua i ati i la ua. Ma ua whetalai atu le atua i ati i la ua. La whana whanau ia, ma ia uluala, ma ia tumu ai le larulangi. Ia whaato i lalo i ai, ena ia pole i ia le sami ma manu whelelei. A toa ma mea ola uma e whetulofi i le ele. O sila atu i le atua i mea uma o nā whaia. Whauta foi, ua matua le lei lava. O le afi ma le tai au. O le aso ono lea. O le upu a le li. Is full of goodness, the goodness of the Lord. The earth is full of goodness, the goodness of the whose God is the Lord. The people he has chosen as his heritage. Yes, the Lord's eyes upon those who fear him, who hope in his merciful love. The earth is full of goodness, the goodness of the Lord. Our soul is waiting for the Lord. He is our help and our shield.
reading from the first letter of St. Paul to the Romans. Think of God's mercy, my brothers, and worship him. I beg you, in a way that is worthy of thinking beings, by offering your living bodies as a holy sacrifice, truly pleasing to God. Do not model yourselves on the behavior of the world around you, but let your behavior change, modeled by your new mind. This is the only way to discover the will of God and know what is good, what it is that God wants, what is the perfect thing to do. Do not let your love be a pretense, but sincerely prefer good to evil. Love each other as much as brothers should, and have a profound respect for each other. Work for the Lord with untiring effort and with great earnestness of spirit. If you have hope, this will make you cheerful. Do not give up if trials come, and keep on praying. If any of the saints are in need, you must share with them, and you should make hospitality your special care. The word of the Lord. Fatasi Lilly Maoto. Ole folfolanga mai le evangelia paia a Matayo. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on a rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it has been founded on rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall. Now when Jesus had finished saying these things, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes." Ole talalele leli. Langa
whalo lama matua ia to tonga ia sa ia. Ai mai se au pai ngā topia le tua. Ai se kumpori se kupu mo i tātou e mori e lea ngā whaafitai no tātou kapala. A wāle whanau nei le au sia le rate reiga i numo le tua. Tātou te momoni ai la palapa maro lea ngā whaafitai. A wāe ngā whaatasi le rei taunanga. Ona o le arufa, mata lasio le tua, ia i tātou umalawa. Le ua tātou koto ai, le aso, i le mea ngana, tātou te si le bi inga ma le whaafetai no tātou te pau. A wā ona alofa e tūri loa i tātou i aso uma matai ni uma. O ia foi le fuai le ola, o ia foi e fuai le tamau aina. O ia foi e fuai, ia i tātou le nei papa ianga. O le a tātou mori mauai, o le a soko rua ai le a aina. O le a whaatase e goma e maasani, malala tana. A wao aso whapene. O aso e fia mo oli ai le tangata. Ai mai se le niti tano aina le mua, ona o le le whenaina, lea le a tātou mori mamina. Today we gather as God's family to celebrate the love of Sharon and Patrick before God. And we gather, with that sense of gratitude because it is here that we celebrate the word love. It is here that we unite and be together what it means to be united as one through the sacrament of marriage. Patrick, today I'd like to share a story of a friendship between a man and a woman who were great friends. They weren't lovers, they weren't boyfriend and girlfriend, they weren't even planning to get married like these two. They were just good friends. And they decided, to go to explore this vast country of ours. They've been traveling all day and they came to the middle of Australia, and because it was late, they decided to spend the night in this little town. Only one motel. And they booked into the motel and they said, only one room available. They said, that's fine, we're good friends, we will share the room. But when they got to the room, problem, only one bed. So they said, we share a bed too. You sleep on your side, I sleep on my side. We put a pillow in between. We'll be all right. But later in the night, it's always good to tell a story. So Sharon and Patrick, I need your story your name to my story, okay? Later in the night, Sharon says to Patrick, I will go. And Patrick, as a good friend, said, I will go down and I asked the reception to give us more blankets. And as Patrick was getting out of bed, Sharon said, wait. Why don't tonight we pretend that we are husband and wife and cuddle up? And Patrick said, what? And Sharon said, just tonight, we pretend. So Patrick thinks about it for a little while. He lies down on his side, nothing happening, no movement. Sharon said, hey, what's the matter? And Patrick said, I've been thinking, if we are to pretend tonight that we are husband and wife, you get up and get your own blankets. So easy in our lives, we kind of do not commit. And so today is a serious day. Are you sure you want to do this today? Dai nā le toa I asu whapenei tātou te moni tauai nā. Tātou te patipatia ma tātou moni tauranga ai. Awa aso whapenei e nui tauai I tātou I le soituanga whauru ngāi. O le alofa lea. E whaamai ai le ainga awa sa mama ma koroi e mātua. Ia le whanau nei. Sa wao ya ua ma tusi la ua e muri le tua e whaavai le tua la ua lupa.
E mua na whasango e whapea o le uta le poto e whasalanau le poto. O le mātou te tano le nā e whasalanau le lofa leo le tua I lolo soifua. Ai e whapea foi le nimu anga le uta le vale e pule ki ako. Le ai le tua yasu whapea tātou te o mai, tātou te patipatia le lofa mane anga le nei. Leo le apai e le lofa aina. Tau whanongo e le vai yasu lea I se tala I se tina sa anu e te kau I le shopping center. O mai lana tāwhau I sa vai e o le ese le mana mai o le ofu. O na teksta ia e le peponi lona tō a pe tani ese le mana I o le ofu lea ka ni whainga whaakau. Tekst mai ko lua e fia le kau. O I tekst e tina e ni maa pe tāla. A pe koi, ka ase tau tāla ni ofu. I can address me $5,000. Ia text o le ni no ka price too high. Kasi ni kula ko fo ia ku ia le tina ma le ofu o mo fa ka ofu. Wa kau ki nanu le ko ina le text a ko aua ai le text. Fa ko aua fa ka o lo ko pa ku. Ai fa sino le tina le text. O le text le le, awa le kala le boi, nga whamai no, kama, price too high. Awa ngano le koma, ma ia kuki ngā whamai, no price too high. No price too high, ka pinana lo ngāni, awa le whalini koma le lo ngāni. No problems. Let God be the one that finds you and unites you always. Because if you let God, a koma mo le ngāni, ia le tāki. Au mai pēna tātou whālonongo le whiwha I are le tua, ma whaia le tua. Ma whaia le tua le nei, to pina tāua le nei sakala me tāua tātou ongoni whātasian, ma o lau tu talu le ostawa, le au whai āwena mai mātou uma. Ia fuai e le tua le tu whālonoto I atu o lua, whaamai le no ainga I lumo le tua, I le nei aso mātou uma. I pray that God will bless you to be the bestest of lovers to each other, to be the bestest of friends, to be great parents. Ngena talu, mama tu talu ni asu. Pamaniam fa ia le tua I le mesa mina. Ai mai se ia le lo fulana le taulana le anu sia umo le tua. Oa e fitu sakala me le kale sia. An Paula le sakala meta. O le sakala meta lo te whaatimuino I esi. A vei nā tō mo Moimoi le nei aso mātou uma whaatasi e Moimoi le roa lofa I esi. A mā lori atu e ua. Look after each other. Love each other. And I pray always that you remember this day because it is a day I say I do. Today I will have you as my soulmate and my dear friend. Today I have you as my husband and my wife. Today we are one. Kaya ngā le tua, tu maio tu au tu watu lo mi matato mungoni na le ngana whaafitai. Ne ne ngā lofa le ata tu mosia, awa le taulanga le po ne la una mata ko pie. Le ata tu mo mau ia. O te wanga watu I aina na tua e re whapea inga ni ngani awa le tūmalea ngani Samoa. E le nano ngā lua e whia e koi ponga o aina na lua e potu potu. A bea o leo e whai ma whongata mo moni re whana e moni le nana whakatai aina na lua. Ta mā o ia tō tō wawana tō whana malawa I whana. Sa tō wā wā ia I ngā tō bea no o whai atu. Sa tō mama Moimoi ngā kua. Ai nei, mōria rā nei tālanga o te halautu I ainu e reo I te tani. Mai aso tō leo. O le a whaatasia le whana o le mani me mai o mātua, au a whaamurianga I a tāua. O te halautu ai,
e o tusis Latu no le fata fai Taua o sela le mama o Keriso le ana tunatu ia ila ua le aso na baptiso ai la ua o te kalamatu ai na lua i me taimi ai le ria le tātou sangina ia tukumina nei sela e whaani o whaamanatu mai le tātou le mani le ema o aina o le a whaavai ma whausia le whaamaina o le urumani i le Sacrament o le whakai. I'm now going to ask the two families members to light the two candles, now symbolizing the happiness of the two families, that Patrick and Sharon are to be united in the sacrament of marriage. Dengan faktai dan dulu kalau dia Patrick dia Sharon ya Moimoi dia kalau usul pina satu pasasi yang Moimoi ia terkenal dengan usia elevan ini. Kana ue wo mai tutu le nei man nei ia pa ma ni e le pa pa ma o ni o ro ka pani i lu mo le pai ka o le palesia ma nei mo ni ma pa pito ma le nei pa la to ma to o mtua pa ma ni e nei periso le ro pa o mani o la po isa pa sa ina o ro e Sacrament le pa piso ma ia so mo vai le lei o le a whakamawaina e ia o lua o whaamausuri e tasi Sacrament whapitoa o le a mawhai e o tauade o lua le o nana whaumani ma le whaamaoni e tū mau pērawa e le tasi le isi o le melea o te whaakesini ai a te o lua a whanongono mo ni mau ma le whaalapo tonga Sharon Temisa Leota, Patrick, Sione Fatialofa. Lua te takino mai, o mai o lua i nei, i lo o lua la loto. Ma o lua whaitaria e a mea o lua, ma o mani e pai koi foma, ai leo le loto se isi po o nisi. E lua te pēao pani e pēao i le a yasu mo le ona ai tusa mo le tu mo le tane ma le aba olela ke tani se pai ai o lo ni pa na o foi na mai le tua ma wa pe ya se ma to le tusa ma le tu la to ke riso ma e pa si olela yes a lo to lo e le nei Sacrament ma le dei pape ina o te valawa io nei o tua lima tanta ma fai la o lua ta tino mai lumo le tua malana e palesia wow Patrick Sione Fatialofa
Leota, Maria te oi, ia sono luna. O au, o Sharon Temisa Leota, o te loto ia avea oi Patrick Sione Fatialofa, e fai ma o tani, o te matua maoni a te oi, le sono le lei, o le fai whanata, i le mai, o le manonio, o te alofa ma ave, o ma ava ia te oi, i aso uma o lorona. Se umanei o lua tautinonga i lumo le kālesia, ia whāmausania ne lila o lua tautinonga, ma whāwhaula e ana whāmuiana i atu o lua, o e o pātasia e le tua, aua nei pāte e ina e se tanata. Le nei taini o le a tātou te talo ai, ia whāmuia, ma whāpaia, le whailonga, whaimama, o le atu ina atu e Patrick, Sharon i le tasi i le isi. Le tolo mātou te mai mātou te talo i e whāpaiaina nei whailonga o le lupa. Ia vea whātasinga ma tautinonga le whanau, ia pustasia i la ua e tasi. Sharon Temisa Leota, e te lia le mama, e whai whailoma, lota whea whai. Ma lota whamaoni, le sua whatamā, a le alo, a le ana korea. Patrick Sione Fatialofa, e te lia le mama, e whai whailoma, o lota whea whai. Ma lota whamaoni, e le sua whatamā, ma le alo, a le ana korea. It comes to a part where these two should be nervous, and I'm sure they have a lot of practice at it. The first case as husband and wife. You know, if you're sitting next to your husband or your wife, please hold their hand. If you're sitting next to a single person and you are single yourself, well, God works in a mysterious way. O le nei taimi o le a tātou whatalofa ma moni
i atu le tua tātou mānonga mo le ungani fong, tātou tāu sanga lau tele. Let us pray for the Pope, nuns, and all the clergies. May their faith in God remain strong as they continue to serve, nurture, and minister to God's people. Let us pray to the Lord. Ia tātou tarusia le file mo mo le lalolangi. Ia fulitua e se mai taua, ma whewaiwai ai ngā. A ia maua le loto maolalo, whenga le ai, ma le nganga o le whaamangalo. O la tātou o le ngalea I le ali. Ia tātou talusia I la tau o loo whaato, tolia ona o ngasi o le tino. Ia iai le whaamalo Iesu le anga lofa mo I la tau. O la tātou o le ngalea I le li. Ia tātou talusia tupulanga talavau uma, ia lātou langona le musmusunga le nganga pa ia, a vea lātou vai malima o le tala le lei le lumanai. Manatua foi alamu whanau o foina o lātou ola, a o tauina a wale atua malona finangalo. O la tātou le ngalea I le ali. Let us pray for the souls of the deceased. May they be granted eternal life into the kingdom of heaven. Let us pray to the Lord. Ia tātou tarasia le ungali I fou, Patrick and Sharon, a wale lua Sofia Fia, e ala I te Sacrament pa ia. Ia whaavai le atua I le lua a inga fou, ma ia sanga whaamausiri ina le lua alofa, ma le whiaro whani. O le a tātou toe o lenga lea I le alii. Le tolo mātou to mai o ka leo a mātou manoa I mō la o pio. Mātou tangi atu I la whaamianga I le tania nei tāu sanga o mātou mō mia. Mō le atani nei ma le apini o pātisia I la ua le Sacrament. Pāmania I ai la ua pāmania I aina. Nei se mātou o poto ia whaamua la o tio le uma mātou o paia. O la mātou o lenga ma mātou te tau lea, e ala atu ia Iesu Keriso, lo mātou o lini. Amen.
o le tua i o tō talo i tani le lia la tātou me tālanga i le tua le ona le makuma. Le tua mātou tu mai mātou tu muponi atu le nei tālanga. I le ananga whāpetai ma le ananga whamano i lau whaamianga e nisi le nei Sacrament o whātisia ai le whanau. Ia Patrick ma Sharon i le nei pia nei maua o sia ni mo la o pio. Whaamia ma whapaia mātou tālanga mo ria. Whaamia whapaia le urupo o poto. Ma mātou o lenga ma mātou tutalo. Latu ya Yesu Kristo lo mato ni. Io foto si di moto. Ia fa si io
atu le ipu lona o so mai whake atu nā tama pia iai o tō uma ma ke inu mai iai. O le ipu le ne o toto, o le toto le whiana ina fōu ma le whāpau, o le āwha maningina ia mo o tō uma tanata uma, mo le whāma Halloween o sala. Ia o tō whaia le dei sāminga ma whāma tūma wā. Io tātou whainoa tu le misterio koiau le whaatua tua.
ia sila mai a mātou ang sala, ai le whātua rau e ka le siu poto mai au mai mai mātou, le pi le numa le tasi mo mālo, le ua e so tua ai mo le whātau, tā rapa. E a te tautu maule fi le numa o Eucharist. Ai ngā le tua te tātou whaino atu le fi le numa o Eucharist. Whaauta ni tamai Moimoi le tua whaauta ni tama Maria, Iesu a ngā loko o mana, a muie la tua whalangie ni tāni swala o ia. Le muie o te rā mana, e tau lapa sa taraina, a ngā loko o ia. Mo le tātou tarisuanga, a whaiero o esi kātoliko, e ma whaia na e whio mai a watu le blessing. Ai mo le tātou komunio ia mo i lātou e lotu kātoliko, ma tātou tonu i le whātua tuana kātoliko. Pāwhtai.
Maria, o tuma Garcia, o Garcia, o Murió, o Murió, Jesús, o Maria, Maria, Tua, e Gracia, Mato, Nata, Sala, Iona, Tone, e Tua, Sol, Mato, Amen. De Tulu Mato, Tomai, Patai, e Nalo, e Sacrament, wa e pala e pana o luma o la fio i le yaso wa pa sia e poli la ua pa maniema pa pa ia le la sa ni ai le la langi kui le le ropa o e poa ia la ua pa maniema pa pa ia ai na ua o me masani o mato poto ya de ai pe mato ya su uma matai uma si ya tu le dinga ma pa tai la o pio Pakutai ni Sacrament, me ai o mato tania o tino no toto pania, pamia ai o mane no o poto ile nana pakutai o le nei talo e atu ya Yesu Cristo lo mato ni. O le nei tai o le au palau toi ni nani o i lumo le pakutai talanga i pakaiana pakitua mo i la rua. O tausisi foi mauo le sela lea na la tutuina. Le le taimi o te malau atuai koi i le au whaina luna topia le tua a ai o tātou patasi o te tausanga atu me awan whārualo i suna i whawhenaina. O ke lau i whakakai taulana tātou haki o mai uma i nei ai te watu whārualo i a tātou pati e te tāluina le le te tālo o i tātou uma kalau koi o sekarang ini kata batasi ini pamia menilai pakuan.
e le whātoi wangala tātou mātana. A te alo leo e tō mātana tau ni mori o ngāni kou e mori e tō rea ngāna whātukai me ngāna whamālo i āti o tō umalawa nuso le kutina e o te ngāte ngāni e tua. Whamālo whātukai a tātou pati mai le ne aso tātou te pati patia ia le ana le leima le ana upa o le tō whākai e nai e whāna nei. O le nei taini o le a lau whai le whanau ia e nisi poi ia mori mau i le sainino pepa al mano ia ma le kalesia i le nei taini ai tātou te talo mo ia ua i le nei taini a no le nei a no le tono le nei manu manu ia Paula ia whaamianga le tua ia te ila ua e nisi poi ai le ua i le nei aso.
them already? Thank you very much. Like yesterday when I held your hand under the city lights, dancing the night away as I gently stared in your beating eyes, thinking, could this be real, that I found my perfect melody to my song. That's when we kissed, and then I asked you, have you ever sat and wondered why the birdies sing, or how the sun leaves our horizon and comes back again? I can see how we don't have that picture perfect kind of love, but I know one thing, I'm in love with my best friend. That's perfect to me. Ooh, yeah. We were never apart. Every breath you took was a part of mine. We could sit and do nothing, and no doubt we'd still lose the track of time. You said that you needed me, but I know I needed you more. That's when I had you and asked you, have you ever sat and wondered why the birdies sing, or how the sun leaves our horizon and comes back again? I can see how we don't have that picture perfect kind of love, but I know one thing, I'm in love with my best friend. Hey, have you ever sat and wondered why the birdies sing, or how the sun leaves our horizon and comes back again? I can see how we don't have that picture perfect kind of love, but I know one thing, I'm in love with my best friend. That's perfect to me. Perfect to me.
I'm no Casanova, but I swear this much is true. I'm holding back when it comes to you. Dream of love that's everlasting. Baby, open up your eyes. I love you like that. Make you my world, heaven and earth. I'll give you my heart. Be all that you need. Show you everything is precious to me. If you give me a chance, I can love you like that. You want tenderness, I got tenderness. And I see you to the heart of you. If you want a man who understands, You don't have to look very far. I can love you. Yeah, I can love you. Oh, Love you like that. I'll make you my world. You and I, girl. you and my Give you girl. my heart. Be all that you need, baby. Show you everything is precious to me. Yeah, I can love you like that. I can love You you. my world. Heaven and earth. You are my girl. I will give you my heart. Give you all that you need. Show you everything is precious to me. I can love you, love you, love you, love you. I can love you, hug and kiss and hug you. I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind. The downs have been few. I guess you could say that I've been lucky. Well, I guess you could say that it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, oh, you'll be there between each line of pain and glory. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. Oh, you're the best thing that ever happened to me.
heart, I somehow made it. I made it through. For every moment that I've spent hurting, there was a moment that I